Kuble jugun fibro section part te hakane ka video komentar ngan pensyai habe debat kene ka kam ke balaj apo ka meklia apex bank kebetulan kumpa new flight tadi ke MTS laga jong ke bank cashier head bank cashier itu laga jong ki don lai judge te ngan hapen syai kanen mar gibon giba pa apply wakali dan mar bah tu advertisement ke klaim da batasai bha te ndang la check bha po ndang la persang ban pen apply la page bha te kidon bun te bun ki bom la ban yo ban apply mo gini wadek MTS ru bun ki bom la ban yo ban apply te kidon kam be ya ka skill lam de no ka skill mo MTS ITI skill ne computer skill ne accountant skill ne kita hablong compulsory habdon ben tenelor ka taru ka experience habdon ben te kini ki bladon computer skill na ki bladon experience la lada pikwa apna apply fila ma star te ngala dap check ya ka video ko ngala dap pelajaru gila bon recommend ba kimnang ma star kumno la login na ne la pendap email ro kim ayu create te ban lada pikwa ma star nam tagane ndap la aplik ha website ngi sabu ko link description te kan sami kebahaban login te bihaba I create account pada apo create account pada pihak pendap show detail jeng pi full name email mobile number password pihak chana password tekan sa poi confirmation pada hak email ke bah pi pendam nala poi confirmation pada bisa klik hang tu la kalau klik pada bisa login pada do password bah pila ada pendap hak aneka website ke bah pi pendam tanda la let support pada pila pendap ke personal detail te kadon ka academic ka qualification te kadon saka kapan ro ya ka experience detail pihak ai ka experience detail te la pila don experience te pila ban apply la pim don experience pinam yo are ban apply te kan ka skill ro mo ko mau na MTS ki pan ka skill any of this kadon ka option computer skill accounting skill driving skill ITI skill accountant com head cashier te kini ki skill te ban don ko gini udah la pidon computer te pila ban apply nadu kan ka MTS ta tersejrong mo komputer ba kadon hang tu kom tho re tama hakane ka ba pendap syapo bade it is compulsory ba pihak bandon te kemud ba kitu ba wala da ka tho ba pas kas age makanaro bun kinom la re ban yo ban apply ya kane te sakan mau kitu ba kwa ba ban apply te wan of so ka klem da batai ba ka advertisement ten re dala pe syapo bade kipan bade te kadau pun napi phim la ban yo ban apply ni kini la da phim padep ya ka komputer ban lek da pule komputer course dan ada mang tu pada ki pan saya ka experience detail ma tapi habdan experience te ki bala tre da kabiang hi lawan ai ta experience jong pi la tre hang no ro private ne jong no contractual ne no ro ka kabiang hi no ro wa pila ai kata tem leler experience ma kata ka computer skill na ITI bala pule ITI kabiang ITI te ba adon ka driving skill te pila ban ai ro driving ba ngala nya kali kata ta te pila ban ai ta kan ka experience ka jong pi siapa tai kata experience detail siap ai three but no you know detail reason for living dia dapat kita pendap ha kan ka jing pendap ne organization name lawan ai kan nuru la ayu dan address organization phone number type of organization post health date to till bapila ino tata ter siap ai kata ka experience detail te baro kilaban yo wala kada dei nadu ka class H sajarong te wono so tang itu kibadon ya ka experience bad ya ka computer skill na nekino no skill berada mention tu driving skill nekino no te phila ban apply nam ta nek post apo meklia apex bank te ki document ki ban kam nam ta kane kamo ba nam ta kane ka MTS multitasking pihak ban submit nadu ka class 8 ter class 8 yang nil adaptone document name proof of passing class 8 or above 10 board mark sheet 10 board certificate, 12 board mark sheet, 12 board certificate, graduation mark sheet, graduation certificate, proof of date of birth, SC/ST certificate, order, kad bafidon, pendap, entah. Te kam dolong compulsory re kana ka class 8 mdalele than manom upload re tang baya ka 10 mark sheet ter phaban upload hi kam tam ka 12 na nekino no giba ayu khapman upload by higher education kam le bang kom sugi ban pendap dan phap su ka pisa ada nata pada phap ai sakadur berkas signature te tangkawai ke ba bun ki mamyo kalong ba nun kam ya ka computer skill and driving skill nak no berkata ka experience te da pidon ni kita ke experience te phila ban apply nam ta kini
Desa kan mau kibun bah kiba kwa on pa apply te wan so ei nada phim pad don ei experience te phinam la re ban apply nam ta kan ka push MTS apo meklia apex bang tenga try bila shai ba katne jing bata ka jonga habe de kane mar kibun mag bala komen ha po ka tu ka video wang ala apply te kumdo ban apply kono eru phap nang ban apply te kitu kibom nang bade na kapor se kapor ngada banong ba nada phim nang ban apply hi lech cyber ra ki dokumen sujung pi sa pha apply ben na po cyber khamsuk kloi kam kadap am nomor ada phim nang ban apply hi phim nang ban dokumen phim nang ban penrit ki size phim nang ban sina PDF te ka jenjar ba phin le hi ma phi na bo ka phun phim nang ma su pisa tar ka jenjar te ada phinang te phia persang hi phinang kanang la phim nang te direct be chapo cyber pha eki le ta tar ter ben te tangkan hi jeng percaya halor kane kam poka meklia apex bang kuleshuan